Мен халал сулугун аллара бестәк бөһүлегер 2-нче сетте сыллакка төлкәйен Эрджон общественный түмсүтә беттерили бите. Бир өйдө саналак жон бастан түмсә туолого эркеһи солтатын көтөгөр хамсаһыны саглабыттара жанкадыга хыктыр сироңорон балаган тутан төрөт онюлары күрәхтәре терен ологону өвгө gösтеринен үретинен жырыктан аллар. Төлкө аллара бестәк бир бастың общественный түмсүтә булар. Зоя Герасимова кепсир. Төлкө Эрджон общественный түмсүтә сүрүннән уологуну етиге улахан болгомтатын уран сака төрө түгестергер булка уханыга өбүгө онюларын чөлөлө пропагандалыр сыллах үлелер. Түмсү үст түһүмәктәк 5 сыллах программа горон ухуяннарга таркатан бүгүн 5 сыллах үлелерин түмүгүн жоңго сергеге билһиннәре соруктак семинар форум теридде. Кола улуктабыт 5 сылга үлеләбит 2 программалакпыт. Олон төбүтен дебемик бүгүн тепсиякпит. Ол программалар бутунан ухуяннар бут үлеләбиттерин туһунан бүгүн бар билен таркаяктара. Оны бу просто яктара. Оны төбәләрен санааларын эбен беректер, очоны бияка барта биле саңлыктан тупсаран Семинар форумган хелектеттен общественниктар ага сүбелере жокускайттан ыңырыла кылжыттар онтон датын жон кыттыынылан кең сергех кепсетини тахардылар. Владимир Ларионов атына майор тосколатын эби үректехин педагога доргон доксун уологону төрө түгехенин ити суолдара онна нималара дем программатын кепсете. Бу программаны Мустубут Жон Олус Серген сеңерен ихиттилер. Бәбит өдүгелер бит жарыгын уннук тақпыт. Рабдуру бу система хуллалана бихасын туй системаны барын кетем баран камнас келерин кетем манан бар аяқпын атан бахдык битти. Ол бу батын кудукуна бәбит оглар бутун самостоятельный бу оларын кудукуна бу тыгы тынак калырга Анага сүйөнүк көрөн, караяп жана болуктактар булай. Быйыл кыйы сеттон сылгаранан төлкө түмсүүчүлене Владимир Емельянов 10 сеттене хелекке кыйы сүүрүтүн терен бир улахан камсааны тахарбыт. Хүрүбүт бола били үннүн хелектеринен бар бута. Оны ол касны хелегай бар хергеннер. Хорох херген бир күнгө хүстүгө тиге кытты бута курактайга кыратыттан улаханыгар тие. 5 сыллах үлетүмүгүн тахара семинар форум кыттылактара опытыктастахан үгүһү билен көрөн сүргелер көтөгүллен таргастылар. Зоя Герасимова, Василий Петров, Саха телевидениете.